Siyabonga kakhulu bangcwele ekseni sesifundile izifundo namhlanje sicale ngelihubo 34 safunda from verse 1 to the end, Psalm 34 from verse 1 to the end. Sabuya safunda the book of Jeremiah chapter 37 or chapter 36 verse 27 through chapter 37 verse 2. Saphinde safunda incwadi yakubase Korinte beqala sahluko 14:1 to 12. Ngicela nje ukuthi ngisho lokufishane ngaphambi kokuba sihlukane kuleli live laNkulunkulu. Asithandaze. Baba lolungile siyabonga ekseni egameni lika Jesu. Sibonga Nkosi ukuthi usibuthile wasiletha enzaweni yakho. Nkosi uNkulunkulu unguwe wedwa lo ngomdala wethu insuku. Unguwe wedwa Nkosi lo wenta imangaliso. Namuhla nakulesikhathi Nkosi sisabonga wena. Sisasho kona lo ukuthi akekho lo njengawe. Akekho nalongalinganiswa nawe. Kubo bonke boNkulunkulu wena umi uyinkosi yamakhosi. Sitinikela ke kuwe Nkosi namanje ngekubonga impilo lesipho Nkosi. Sibonga Nkosi netemvelo. Lokunye Nkosi lesingakunaki nalesingaqonzi. Kodwa Nkosi siyakholelwa kakhulu ukuthi wena Nkulunkulu usende saba closely knit and connected to the nature. Emandi Nkosi lasihlobisako lesigeza ngawo, siwashe ngawo timpahla tethu, sipheke ngawo, sinathe wona avela emhlabathini. Ngoba Nkosi imvula lesemafini iyawatsilita abe lapha emhlabathini la sihamba siyowakha khona siwasebenzise khona. Lesi isikhathi angenwe mabacteria lathide kumbe lamanye ayadzingeka etimpilweni tethu, lamanye kumbe akadzingeka etimpilweni tethu. Siyathanaza babe wekuthi siphe imvula yakho Nkosi yehlele emhlabathini, imathise Nkosi umhlabathi. Siyathanaza babe wethu lolungile ukuthi ingathi nayehla ehlele emhlabathini ungasipha Nkosi nekukhumbula tidzingo talabanye. Njengoba Nkosi usipha wena ungabali. Futhi Nkosi ngathi ungasenda sikhumbule ukuthi imvula ngeyakho Nkosi ayilethwa ngemadloti, ayilethwa bosibani, kodwa Nkosi ita isipho sakho. Siyathanaza babe kulomzuzu sinikela kuwe Nkosi leli hour. Thi Nkosi sivule emehlo sibone, sidumise libito lakho ngaKristu Jesu Nkosi manje naphathi. Amen. Bazalwane ekseni ngithanda kuveta nje tintwanyana letimbalwa naloku nje ngichala challenge but let me hope ukuthi light say right. Ngithanda kuveta tinto letimbalwa letingitsintile ngisafunda. Leli hubo laka 34 lesilifundile maybe uthatha lokumbalwa nje kwekuthi 1 ingelosi yasimakazi yakha umthangala lotungeleta labo labesaba simakazi. Kwesaba simakazi kunemvuso. Kwesaba simakazi kwenta kwekuthi ingelosi tithole umsebenzi. Angels, they get employed for those who fear the Lord to do some construction work. Siyathi ukuthi uma ngabe kwakhiwa emakhaya bayajabula laba bhakatitini
bayajabula labaletha sihlabathi, bayajabula labaletha ema-tank emanti, bayajabula nalabo laba babawudakaphoyina laba bawumeselana, ngoba kukhona labadokuthola wena ngalesikhathi wakha bona bayathola. So ke uma ngabe wesaba simakathe wenda tingelosi, angikhulumi imfeketho. That is Psalm 34 verse 7 la kule prayer book. But ngalokuthi bantu angeke basebenzise prayer book all the time, let me take it from my Bible. Leli uko la 34 verse 7 lithi ingelosi, just one angel, ingelosi yasimakathe yakha umthangana lotungeleta labo labamesabako simakathe. There is an exception here. Lo mthangana awakhelwa noma ngabe ngibani, wakhelwa labesaba simakathe. Lithi ke live la uNkulunkulu kwesaba simakathe kuqala kwekuhlakanipha. Umuntu lo ngamesabi simakathe ude inhlakanipho akakaqali ukuhlakanipha, noma umhlaba ungamnika credentials whatever lanikwa kona kuthiwe uyabona bani uhlakaniphile. Kodwa according to the standard of God, wonke umuntu lo ngamesabi uNkulunkulu akabalelwa kubantu labahlakaniphile. Bantu labesaba simakathe bahlakaniphile. Endike bantu labesaba simakathe, umesaba kanjani simakathe? Awumesabi simakathe njengoba wesaba inyoka noma ibhubesi noma emanti noma umlilo. Kodwa kwesaba simakathe kuyeka lokubi, ubaleke etintweni letimbi, tinto letenda noma letileta disrepute or disrespect, tinto letihudulela elidzakeni ligama laNkulunkulu. Kube netinto lotawutenda in such a way kwekuthi ligama laNkulunkulu aliqhekeke. Yebo kunetinto letisehlulako, but kumqokwa kutekhuta nekuvuma kwekuthi sewuhambe washayeka wehluleka. Labanye bethu bahle baphunyuka njengelulaka. Lo lulaka lwakho ukhanda ukuthi selulimete abantu, lwalimata budlelwano. Lolulaka lwakho selwephule labanye bantu. Uthi lo mbhali lapha lana sifunde khona ukhuluma ngekwephuka emoyeni. Simakathe uhlala asedude nabo labanetinhlitiyo letephukile ngverse 18. Uyabasindisa labanemoya lowephukile. So ukhandathi ngelulaka so wephule labanye bantu. Simakathe so sedudeke naloya muntu lo so umephule umoya wena. Ngaleso sizathu uma ngabe sekwentekile wephula lomunye umuntu umoya, make sure ukuthi nawe you honestly ngaloku kweqile wethembeke kuvuma kuNkulunkulu ukuthi Nkosi sengonile
abesathi nesikhathi uthi sengonile ungena kurem yebantu labalungile. Lelithi livla kaNkulunkulu lolungile uhlala ajingwe inhlupheko nofunda verse 19. Uthi kodwa simakathe uyamkhulula kutho tonke. So ke kwesaba simakathe kubaleka ekwenteni into letimbi. Kungaba kukhuluma kwakho, kungaba kwenta kwakho, kungaba kwembatha kwakho, kungaba kubukela labanye abantu phansi, noma ke yini lenye longayenda. So ke kwesaba simakathe kudeda ukonke lokubonakala kokuphi. Uma ngabe kwentekile watenda leto tinto, buya kuNkulunkulu uvume ukuthi Nkosi ngonile. Nakulo muntu lomonile vuma kwekuthi ngiyaxolisa ukunyathela, ngiyaxolisa kwenta lokho ngalendlela leseyikulimatile. Ngoba kukhona abantu labagudi ekuvumeni kuNkulunkulu kodwa bangavumi kulabantu lababonile ukuthi ngonile. Umuntu nasengahambe nje waya kuNkulunkulu athi hawu mina sengivumile kuNkulunkulu, uNkulunkulu songithethelele tono tami, but nalo muntu kumbe kulezi isikhathi uNkulunkulu aze akubonise ukuthi wena into kuze tikulungele ufuna ukuthi go past this person. Uma ngabe ungavumi utawuze ube umkhokhoba seloko ungayitholi ipromotion emsebentini ngoba lo muntu lomonile umela kufanele wena ipromotion yakho yenqe khona. Lo munye walo muntu lomonile usihlobo noma ke wena ungambuka uthi hawu lokho kuluphuya akusebenzi lokho akunagama, but lo muntu lo khande ukuthi closely connected kuloya muntu lophethele noma unesihlobo sakhe lesiconnected kumuntu lofuna promote. Ukhanda ukuthi wena impilo yakho itabe selokhu igitsa ndzawonye just because wena you are failing ukuthi thoba. Uyabona kunento lentekile namuhla kule nkosi leNjoyakim, Joyakim, umsa wa Joyakim. Yenzelela le nkosi, yenzelela uNkulunkulu. uNkulunkulu is the omniscient or omniscience. uNkulunkulu is the omnipresent. Ukhona uNkulunkulu kuto tonke tindzawo. There is no place without the presence of God. Ayikho indawo la khona uNkulunkulu angekho khona. Ukhona uNkulunkulu uhleba lomunye umuntu. Ukhona uNkulunkulu umyela etindumbeni. Ukhona uNkulunkulu umakhela emasu ene conspiracy lo yakhako uyakhela nomunye umuntu. Ukhona uNkulunkulu. Itolo sifundile ukuthi letikhulu tithi tihambanini nine na Jeremiah niyobhaqa la ninganokwathiwa ngumuntu khona. Thina simikisa lo mlayeto enkosini. Bekuyinyanga yaka 9, inyanga yebusika, inyanga yemakhata. Inkosi sivile ifike yedzelela ukuthi kufundwe ithathe isikelo ijube ifake emlilweni, ithathe isikelo ijube ifake emlilweni. Ngubani lebeka kubona lokho? nguNkulunkulu. uNkulunkulu uyakubona konke kwedzelela lokwentiwako. Uyababona bonke labadzelela
impilo yakho bonke labadzelela emagama lo wakhulumako bawathathe bawajike lapha kahele uyababona uNkulunkulu uyathi uNkulunkulu ubona aze abone nababantu lobhala a certain proposal wena uyisubmit bathatha the ideas bangabasathatha wena uNkulunkulu nalabo uyababona kwekuthi they are using umqondo walomunye umuntu kodwa yena bamkhahlela uNkulunkulu uyabona endi athule uyabona uNkulunkulu kodwa athule uNkulunkulu abona abinze uNkulunkulu kwangathi akekho la khona abantu benda khona thinto baze bathi lelisu lethu silakhe silente ngebuciko lobusetulu kakhulu kude lotho kwathi ngalo abe uNkulunkulu athi ibuyeleke indzaba emuva wathi uNkulunkulu njengoba inkosi Jehoyakim ishise lombhalo lobo ubhalile now bhala onke lamagama layibeka kule ncwadi legoqoqa kwekuqala uphinde uwathumelele uNkulunkulu wase uyengeda lokunye lokungithintile kwekuthi uma ngabe senda tinto taNkulunkulu asingatenti nje sendlulise excuse me it's good that we have it in our memory uNkulunkulu akazange aphinda amtshela Jeremiah wathi lokho kubhale eqaleni kubhale manje ubese wengeda lokuthi nyalo njengoba wena Jehoyakim wethelele kangaka udawufa futhi isidumbu sakho sitaba senkingeni ngoba asina ungwajwa nje masinyane kumbe qaba ukuthi udongwajwa sitawushiswa lilanga emini sibanziswe ngemakhata ebusuku lokho ukuthi sidumbu saJehoyakim sitawuthi ngqanqalala ebaleni what a disgrace what a shame wonke umuntu nangabe kushothi isidumbu sakhe sesiyatholakala na umuntu soshonile kufunwa into amboswe kodwa lapha uthi uNkulunkulu lesakho sidumbu sitakuba sebaleni wonke umuntu asibone umuntu lo wedzelela uNkulunkulu ubabede inhlonipho akahlonishwa uyathi umuntu wonke uyahlonishwa nakafile ngisho nje neluphuya lokaphulo olufanana nami ukhanda abantu baguqa phansi nasengishonile bathathe ngesizotha ibhokisi lami liphathwe abantu labakhethiwe hayi nje noma ngabe ngibani nalaba ngenyanyako ngalelo langa batongithanza bete batokhuluma kahle ngami hawu lo mfundisi Zungu Nkosi yami maye bekasebenza maye umfundisi Zungu Nkosi yami bekalusithe edayosisini bekanjandanyana ngalelo langa batokhuluma kahle ngami ngoba ngifile kodwa sibona inkosi Jehoyakim kude lokhuluma kahle ngayo instead ibekwa ebaleni uthi itawufa sidumbu sibe sebalele nqanqanana wonke umuntu asibuke netinyoni nani and yini lokwenta lokho kwedzelela livi laNkulunkulu wonke umuntu lowedzelela livi laNkulunkulu lokho ukuthi usikhulu uyinkosi ufundile unetigqoko letingaki letijeka tibhekele imijiva lebhekele kodwa as long as lo muntu edzelela uNkulunkulu adonsa igama laNkulunkulu adonsele phansi that person utawuthi egcineni kwako konke uNkulunkulu amende inhlekisa konke lokho la kuthole ngetigaba takhe hamba shaya emaphiko ukuthi mina ngifundile mina njingile mina njani bathosele babangisana ngako lokunye babulalane over kona kusale lapha emhlabeni so inkosi Jehoyakim yafa kabuhlungu
kwase kusuka inkosi yaseBhabhiloni Nebukadnezar uyobeka Sedekhiya ukuthi abe inkosi yakuphi yakaJuda. Uyabona lokwenzelela kwakho ulahla nesithunti selive, ulahla ilegacy yebantu bakenu, yesive sakenu, yokuthi wena uNkulunkulu ukubuthe kuphi. Ungithathe down ngiyelutho, wangibeka high, wangenza umuntu. Qhubeka Nkosi ungipha angisathi qhubeka Nkosi wenteni. Now nginaloko ukuthi uNkulunkulu uyabuthana eluthulweni as long as utohlonipha live lakhe. And uma ngabe inkosi yaseBhabhiloni seyenda lokho ikwenta with disregard kulabantu baNkulunkulu, kwegcina lengifuna ukugcina ngako kwekuthi umpostoli Paul ukhuluma ngetiphiwo tamoya ku 1 Corinthians chapter 14 verse 1 to 12. Ukhuluma nga the gifts of the Spirit. But amongst those gifts, there are tongues, speaking in tongues. And these tongues are what we call glossolalia, the language of the angels, whereby nalolo tikhulumako kumbe kulesiye isikhathi angeke ativa ngoba usuke akumoya akhuluma tinto tamoya tehlukene ke tilimi tehlukene kaningi, but lokusalako letilimi leti akusito letilimi tasemhlabeni. Tehlukile kuleti lapha ku Book of Acts, incwadi yabaPostoli chapter 2, la moya lengcwele wehla khona wabanika tilimi bakhuluma baphimisela bantu bebahlangene lapha beva bonke bebaqhamuka kutindzawo ngetindzawo beva nalo labaqhamuka lekhulunywa ngelimi lakubo nalo yakhulunywa ngelimi lakubo nalo khulunywa ngelimi lakubo. Kodwa nalapha lolokukhulunywako nguloku umpostoli Paul lakusho ukuthi ngiloku lokwakha lo kodwa na ungasiko kangako ngelibandla. So uthi umpostoli Paul noma kukuhle ukuthi abantu bakhulume ngetilimi, kodwa akusiko la kukhuthatako ebandleni kwekuthi kukhulume nje tilimi without interpretation. Akusiko la kukhutsata ukuthi asikhulume ngetilimi tingahunyushwa. Tilimi matikhulunywa ebandleni atihunyushwe ngoba they are meant to build up the church. Uma ngabe umuntu akhuluma ngetilimi ebandleni tingahunyushwa, that person is selfish ngoba lokukhuluma kwakhe kwakha yena kufanana nemuntu ede nekudla lokumnanzi la emkhambathini noma emhlanganweni abese utokudla yena yedwa nje sibe silambile sifuna lokudla. Thina lesithanda emafethu, mina lengithanda emafethu, ute nawe emafethu utowadla lapha anginukele ngubone amafutha kumbe aze asale uwathathe wavalela emotweni noma uhambe nawo. What is the use of bringing the food here? Because you are the only one who is going to eat the food. Why don't you go and eat your food by yourself? Why wente lento lefana nale? So ke umpostoli Paul uthi lapha kunemagama lengwathanzile. Ngiyabona verse 5 uthi yebo kona bengingathanza ukuthi nonke nikhulume ngetilimi, kepha bengithanza kakhulu ukuthi niprofete.
vele ke mkhulu lo profethako kunalolo okhuluma ngedilini ngaphandle kokuthi athi humushe khona utewusitakala libandla lakheke. Uthi la ngenhla kuverse 3 kube kanti lo prophetako ukhuluma kubantu ukuthi bakheke. Number 1, the one who prophesies is building up the people. Bayakheka abantu. Number 2, uyabakhuthaza is exhorting the people, encouraging the people. Number 3, bayathutheka, they are being comforted. So, uma ngabe sisebandleni, let's look at, are we building the church? Are we exhorting, encouraging the church? Are we comforting the church? Or we are doing things that is only for self-gain? Namhla ke bazalwane ngicabanga ukuthi ngitawuphetha lapho ukuthi ngilona loyo akathi hlole asenda umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi uwenda kanjani. And I will invite all of us to pray. Nkosi uNkulunkulu mnikati wemandla nenhlakanipho siyakubonga namhlanje na ekseni nalelithuba lelihle Nkosi la khona usibuyisa khona engqondweni yokwesaba wena Nkulunkulu wekuthi Nkulunkulu masikwesaba ingelosi yakho yakha umthangala wekusivikela nekusikhulula. Babe siyathanaza siletha Nkosi kwesaba wena etikhulwini emakhosini emakhaya ubaholi ngoba Nkosi uma ngabe singakwesabi thina luqobo lwethu sidethelela kuphila kwethu. Babe siletha kuwe uNkulunkulu wethu lona amandla onke ukuthi sisenda umsebenzi wakho asikukhuthalele Nkosi kwakha kukhuthata nekuthuthutha abantu laba setimene kuze uthi umsebenzi wakho Nkosi utoba nelisasasa lelikhulu ukuthi uphumelele kubantu bakho. Thatha ke udumo Nkosi wherever your people are and meet them, Lord, and encourage them for the day. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Siyabonga ke bazalwane sitawuqela ukuthi siqhubeke nekuwanzisa lo msebenzi kaNkulunkulu by liking, sending hearts, sharing both in Facebook and in YouTube. And God will bless you for that. Remain blessed. Amen and amen. Uyingcwele uNkulunkulu, uyingcwele Sebawothi, uyingcwele Nzulu yezimanga.